I have already watched Parlin Parlo movie. Si pinila bang so video lamang itum jutan nang Parlin Parlo alamo. Non het sinili labang so film ke lang ke tangpen ke wang lang. Waral labang so lamar jan li ke lang pen ne experience ko son ma labang so lam pin jutan nang. Labang so lamar jan li ke lang wek ke towi. Sita mi a video bang ke finish na le rong lo. So let's begin with the story. A story bang ke ko pilne tum buji dunde. Bon sita mi bang ingnek soy ma si ingnek dun meme. Sita me nili kilang don long ateng plutang te alamar jan a holo bang ke ar omluk atema along pen along bang ke ingnek me son tadu nitum la bang so alamar jan kilang bang ke bang ke thom sita me la bang so alamar jan a story ko pi phantong ki pudam no ne chini dam ne. If you know, let you know me in the comment box. La ponar ji ki dinga phi, we are back again in our old studio, but never mind, it's only for tonight. Jong se aprang pen la puson script se marlong puson te non son ke avidar jita hai. So now let's come to casting. Let's see casting lo makin tum kaduk kabis tame chini lo. Ladak Bijoy Lekhe do, Prem Terang do, Bikha Mahajan do, obviously Dilip Bey, Tom Jiti Terang, Lapen Suarlo Pen na bangke, Malin Ting TP, Lapen Kiran Ing TP. Lapen anapata negative role along abang. I forgot that man name. Lapen do tulang had a guest appearance. Mate last ke du silo nang ke check lang don Levin Cutter. Aka Mr. Win. Let's see casting bangke kaduk kabeta Mason Sando. But sometimes matum along pen ke overact chatiti. I hate that word, overacting. Sinitum labang so lamatan kilang dun bangke the hole was almost empty. Almost empty boy pitch tame tum kilang dun bangke second solo. So now let's talk about the character of the casting. Lasi Bikama yon magetum trailer long napaklang teng tutang ke idut Mastorason, but he's not a teacher. He is an ex-military man. Lasi dali trailer review long si tame pulo. Prem Terang, Tom Jiti Terang, Lapen Bijoy Lekhe Lapen that stupid man. Labang pliang bong pen akilu naik ke Prem Terang lo. Lapen anparta Prem Terang ke amek ta che chaldun det hula. Lapen labang pliang mo ne tumbang saret po hem si room ke dodang. Saret aso po bang ke solo. Saret mane det Bikha Mahajan. The movie Parlin Parlo story was somewhere inspired from the movie Hera Pheri. Lapen kiraning tipi bang ke inut a doctor. Lata saret master a korpi. Athe Bikha Mahajan aso po ke solong si ke langdun. Lapen Malining tipia bang ke inut EM asupi. Labang so EM asupi ta Tom Jiti Terang pensi aneng kache hang. Lasihala bang so EM bang ta corruption tactically. Lasihala malining tipia bang ta apu ke chok chia lambang cichinilo. Lasinang tu labang so alamarjan story ang ton kachini ji apan ke labang so Parlin Parlo alamarjan bang natum langdun tamik. Lape itu panhala trailer long apak lang 30 degree not pentum a suspect nang chon po he. Hula bang natum kumar pan ke nebji siketin lo. Laki anu ka prega pan kali hala so sar et pan sikin nebji si tum kache se ke nebji pan mangta kali lang ala pan anong ke joji apan athe la Prem Terang agro batom bangke sar et apan si mate Bikha Mahajan apan si kiran ing tipi pan aning ke dok ke tendun athe Prem Terang la pen Bijoy Lekhe bangke kiran ing tipi pan si aning ke dok dun la pen la so ning ke dok along Bikha Mahajan si kapaot padun pusal lang tum kache matha la sila bang so la madan a story bangke Ajit Sowe Sita me robarason vunglo te pading laimi. Aposon sila bang so alamar dan story tame pading lamla. La bang so alamar dan ding piglo mas putang te 80 ba 90 minutes an baksi do chodji. That means 1.5 hour. Ador ke so teng te a film ta ding pigji mapu. But no. Jong sila bang so alamar dan jong si IMDb long upload penang tum rating pidunang ji plutang te ko an la pidunji. Nihin pen plutang te 2.5 star out of 5. Last nang litum kaduk kabe alamang ton ka chini phirji phan plodang tena tum labang so Allah marjan lang dun. That's all for today. Non ke ta make jang nang ji parlo.